U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Historija Zemzem vode. Voda za kojom žude milijarde muslimana. Sa sigurnošću se može kazati da je najpoznatija voda na svijetu, voda za kojom žudi više od milijarde muslimana širom svijeta, voda iz bunara Zemzem. Oko ove vode i ovog izvora isprepliću se brojne priče, vjerovanja i predanja. Neka su vjerodostojna, a neka i nisu. Voda Zemzem je ime dobila od arapske riječi zemzeme, što u prijevodu znači klokotanje vode, odnosno glas pri izviranju vode. Ibn Abbas, radijallahu anhu, navodi da je voda nazvana ovim imenom zato što je zarobljena, odnosno zatvorena zemljom, da se ne bi rasipala, jer je Hadžer, kada je dotrčala do mjesta gdje voda izvire, počela praviti mali bazen u koji se voda sakupljala, a u arapskom jeziku za to se koristi glagol zemme. Pored ovog imena, Zemzem voda ima i drugih imena, kao što su ugodna, zaštita, zdrava, ljekovita, blagoslovljena, dovoljna i tako dalje. Prva pojava vode Zemzem doseže prema historijskim proračunima oko 4000 godina ranije, u vrijeme Allahovog vjerovjesnika i prijatelja Ibrahima a.s. i njegove supruge Hadžer i sina Ismaila a.s. Historijski je poznata priča da je Ibrahim a.s. u dolinu Meke, u kojoj tada nije bilo ničega, doveo svoju suprugu Hadžer i sina Ismaila. Tu ih je prema Allahovoj zapovjedi ostavio sa posudom hurmi i vodom. Kada je nestalo hurmi i vode, Hadžer je, nakon što joj je nestalo vode, trčala od Safe do Merve, što danas simbolizira saj, koji je danas jedan od obreda hadža i umre. Tada je čula glas meleka Džibrila, koji ju je pozvao i koji je svojim krilom ili nogom iskopao izvor Zemzem. Kada je dotrčala, vidjela je da voda izvire pored obraza njenog djeteta, malog Ismaila a.s., pa je počela zgrtati rukom. Nakon nekog vremena u Meku su se doselila brojna plemena. Voda Zemzem je zatrpana i izgubio joj se svaki trag. Meka je postala veliki grad, zahvaljujući Kabi koja se u njoj nalazila, a izvor je pronađen tek oko 2500 godina nakon Ismaila a.s. Pronašao ga je poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, djed Abdul Mutalib. On je u snu vidio bunar Zemzem i iskopao ga. Nakon toga sa ovog bunara su pili hadži koji su u predislamskom periodu obilazili Kabu. U bunar Zemzema uljevaju se 3 kraka izvora. Izvor od Hadžerul Esveda, izvor koji dolazi od Safe ili brda Kubejs i izvor koji dolazi od Merve. Bunar Zemzema je kroz historiju bio mjesto o kojem su brigu vodili brojne halife i vladari. Posebnu pažnju u ovom bunaru poklanjali su abasijske halife, jer je njihov predak Abbas ibn Abdul Mutalib bio zadužen da poji hadžije. Prvi koji su prostor oko bunara obnovili i ozidali mermerom bili su abasitske halife, i to Ebu Džafer el-Mensura, kasnije i el-Mehdi. To je 210. godine po hidžri promijenio Omer ibn Feređ Rahđi u vrijeme vladavine abasijskog halife Motesima. Prije toga prostor je bio natkriven, osim male kupole koja je bila direktno iznad bunara. Omer je to promijenio i uradio krov od tikovine nad cijelim Zemzemom i u unutrašnjosti ga pozlatio. S polja je uradio mozaike i ukrasio krov raznim svjetiljkama. U jednom opisu sa početka 9. stoljeća stoji: bunar Zemzem sada se nalazi u četvorougaonoj građevini i u zidovima ove građevine nalazi se 9 česmi iz kojih teče Zemzem voda, a koje služe za abdest. Zid koji je okrenut prema Kabije sa prozorima, a iznad ove građevine nalaze se i 2 minareta. Ne zna se ko je graditelj ovog objekta. Ibrahim Rifat Paša s početkom 13. stoljeća u vrijeme Osmanske uprave daje opis bunara.
Ovaj bunar se nalazi južno od Mekami Ibrahima. Sjeverozapadni ugao ove građevine nalazi se na nekih 18 metara od Kabe. Ovako je bunar Zemzema izgledao u prošlosti. Pristup i prilazi vodi u novije vrijeme se osavremenjuju, tako da je sada voda izvedena savremenim tehničkim metodama, a prostor oko bunara i način dostave vode svake godine se osavremenjava i olakšava se hadžijama korištenje ovog izvora.